Od 165 opština u Srbiji samo 21 ima potvrdu povoljne destinacije za ulaganje. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj dodeljuje sertifikate opštinama koje rade na tome da privuku što više investitora i da im izađe u susret smanjenjem birokratije. Novi Sad, Kruševac, Užice, Smederevo i Paraćin. Uz postojećih 16 opština dobili su potvrdu da načinom rada uprava, formiranjem industrijskih zona i otvorenošću za ulagače zaslužuju sertifikat NALED-a o povoljnom poslovnom okruženju. Rezultati privrednika u Užicu na koje smo ponosni i aktivnosti lokalne uprave preko ove sertifikacije moraju da doprinesu da se u narednom periodu otvaraju nova radna mesta, a to jeste interes i države Srbije i lokalne uprave. Hoće li biti procedure jednostavnije? U Užicu već jesu jednostavnije procedure i mislim da će biti u buduće još brže i jednostavnije. Uz političku stabilnost, smanjenje birokratije i pojednostavljivanje procedura, investitori, kako domaći, tako i strani, navode kao ključne uslove za odluke o ulaganju. Dobro je da lokalne uprave imaju volju da nam pomognu. Problem je što je potrebno mnogo papirologije, što uvek nešto nedostaje ili smo doneli pogrešan papir. To je frustrirajuće za obe strane, rekao bih, i to je ono što bismo voljeli da se promeni i u uslovima poslovanja u Srbiji. Dobijanje sertifikata NALED-a samo je prvi korak u privlačenju investicija, jer od angažovanja samih opština zavisi otvaranje novih radnih mesta. Beležimo kroz našu evidenciju da su opštine koje imaju sertifikat upravo one koje su i privukle najveći broj investitora u prethodnih 5 godina. Strani investitori čekaju još jedan sertifikat, potvrdu da je ovde u Skupštini obezbeđena većina da se formira vlada i da će ta vlada čim pre nastaviti reforme i sprovoditi mere koje će učiniti njihov kapital sigurnim u Srbiji. Za Dnevnik, Vesna Damjanić-Branković.